Oh. Va khou ṱangana na senior pastor va Christ Ambassadors Christian Church vafunzi vo TV Tshitovha theba maḓuvha ḽa ṋamusi ri khou tama uri ri wane ipfhi ḽa mudzimu kha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa vhuḓi ḽa sondaha ḽa dzi 12 April 2020 ri khou yo wana ipfhi ḽa mudzimu kha bugu ya Psalm 137 ubva kha 1 uswika kha 6 yone i vhale nga urali. Milamboni ya Babele ndi he ra dzula ra lila ri tshi elelwa Tsioni, kha miṱu ya hone ra fhahea dzimbila dzashu, ngauri henengei vho ri ṱhuphaho vho ri kombetshedza vha ri ri imbe, vhaṱuphi vhashu vha ri idzo no takala ni imbe luimbo lwa Tsioni. Na ri ḓo imba hani luimbo lwa Tsioni ri shangoni ḽa vhasili? Yerusalema nda hangwa iwe, hone a u hangwiwe tshanḓa tshanga tsha uḽa. Lulimi lwanga nga lu omelele marinini, nda litsha u elelwa iwe, nda litsha uri Yerusalema ndi ḽone dakalo ḽanga vhukumakuma. Kha ri rabele. Dzinani ḽa Yesu Kristo mudzimu washu na khanoni matheba maḓuvha ḽa ṋamusi ri ḓa phanḓa tshifhaṱuwo tsha vhone vha re mudzimu, ndi ri tshi ri khotsi yanga na kha ḽeḽi ḓuvha ḽa sondaha ḽa vhuḓi, ndi khou tama uri ri yo shera mafhungo hayanoni na vhathetshelesi na vhane vha khou tou vhona mudzimu washu ri tshi tenda uri hu na anointing kha fhungo heḽi. Muṅwe muthu u ḓo wana fhungo ḽawe kha mafhungo haya, ndi tenda uri hezwo vhone vha ḓo zwi ita dzinani ḽa Yesu Kristo. Amen. Hafhanoni he ra vhala hone ro vhala nga Psalm ane a khou ḓa na mafhungo ane a ri milamboni ya Babele ndi he ra dzula ra ila ri tshi elelwa Tsioni. Kha tshifhinga hetshi ndi tshifhinga tsha musi Vhaisiraele vho thubiwa nga muvhuso wa Babele, ndi nga musi Vhaisiraele vha vhuthubjani, ndi nga musi Vhaisiraele vho thubiwa nga muvhuso wa vha u na maanḓa, muvhuso wa khosi Nebukadnezara. Musi vhathu vha vhuthubjani kana musi ha Vhaisiraele vha vhuthubjani, arali muthu e vhuthubjani ha ḓilangi, muthu a vhuthubjani u tou langiwa, muthu a vhuthubjani ha iti zwine a funa, ndango a iho zwanḓani zwawe. Na Vhaisiraele musi vhe vhuthubjani vha vho ṱuwa na dzimbila dzavho, vho ṱuwa na zwoṱhe zwine vha ḓivha zwo ri ri renda ngazwo mudzimu, nga mulandu wa uri a vha ḓilangi, nga mulandu wa uri vha vha fhasi ha muvhuso wa Nebukadnezara, muvhuso u konḓaho. Na vhone sa vhathu vha swika he vha neta, vha dzhia mbila hedziḽa dze vha 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 tshi renda ngadzo mudzimu, vha dzi fhahea nṱha ha miri henengei milamboni ya Babele. Vhone nga mulandu wa mutsiko na u tsikeledziwa, vha swika he vha neta, vha dzhia dzimbila hedziḽani vha dzi hangwa, vha vho hangwa uri riṋe habe ro tea uri hedzi mbila ri ite ri tshi dzi lidza, ngori u lidza ha dzimbila hedzi ho vha hu losha mudzimu khavho. Havha vhathu vha dzhia dzimbila vha dzi fhahea, zwine zwa sumbedza uri Vhaisiraele vha vho dzhenwa nga gonova, vha vho no neta, naho vha vho zwi ḓowela zwo lidza dzimbila hedzi, mara nga mulandu wa mitsiko ye vha 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 tshi khou ṱangana nadzo, vha swika he dzimbila dzavho vha dzi vhea thungo. Dzangalelo ḽa u lidza ḽi si tsha vha hone, ngauri Yerusalema ho vha ho no vha kule khavho, vho vha vha si tsha na attachment na Yerusalema, hune vha ḓivha uri Yerusalema ndi hone hune madakalo avho o losha mudzimu no renda mudzimu vha a wana hone. Mara musi vha henengei, ngauri vha vha tshi tou khomandiwa, vha vha tshi tshila nga command,
vhala vha dzi khomanda dzavho kana vhathuphi vhavho vha zwi ḓivha uri dakalo ḽa havha vhathu ḽi kha dzimbila nahone ḽi Yerusalema vha ri khavho vhewe ri a zwi ḓivha uri ni vhalidzi vha dzimbila i ḓani u takala ni ri imbele luimbo lwa Tsioni ri nyaga u pfha luimbo lwa Tsioni tshihuluhulu khonani dzanga Vaisraele vha vha soko to pfhi rendani mudzimu ni hovha mafhungo uri vhathuphi vhavho vha vha khou ṱoḓa izi entertainment vha vha khou ṱoḓa entertainiwa ende vha zwi ḓivha uri vhathu vhane vha nga ri entertainer khwine ndi havha Vaisraele nga mbila dzine vha dzi lidza musi vhe Yerusalema mara vhone vhane vha vhono nyama vha vhono neta vho netisiwa nga situation ine vha vha khayo musi vhe Yerusalema khonani dzanga na riṋe masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ri na Yerusalema dzashu hune ra ḓiphina hone hune ra takala hone mara kha tshifhinga tshine ra vha khatsho ri vhonga vhathu vha re vhuthubyani ri vhonga vhathu vho valeliwaho Vaisraele vha vho valeliwa nga mulandu wa uri vha vho thubiwa mara riṋe ro valeliwa nga mulandu wa uri hu na dwadze ende zwo valeliwa zwo naka ngauri muvhuso u khou ṱoḓa u thusa riṋe vho vhona zwo tea uri ri valeliwe mara hafhanoni Vaisraele vhathuphi vhavho vha ri vhewe takalani ni ri imbele luimbo lwa Tsioni riṋe ri khou ṱoḓa u pfha dzinyimbo dzine vhewe ni tshi ḓiphina ngadzo musi ni Yerusalema vho to humbudziwa uri vhewe na fhaela ni dzimbila dza vhewe dzine riṋe ra ḓivha uri vhewe ni vhathu vha dzimbila ni vhathu vho lidza vha tshi khou pfha zwo fanela ngauri vha vho neta vha khou pfha zwo fanela uri vha awele vha khou pfha zwo fanela uri vha ḓi awedze mara khonani dzanga na riṋe kha tshifhinga tshine ra vha khatsho ri kha lockdown ari muṅwe na muṅwe kha riṋe a ri khou ita zwine ra funa ngori u ḽa u ḓiphina he ra vha ri tshi ḓiphina a ri tshe nawo COVID-19 yo ri balanganya muṅwe na muṅwe kha riṋe sa vhana vha mudzimu ri a zwi ḓivha zwori kereke yashu ndi yone Tsioni ndi hone hune madakalo ashu ro vha ri tshi a dzhia hone ro vha ri tshi losha mudzimu washu ri tshi renda mudzimu washu nahone ri tshi khou itiswa nga ṱhuṱhuwedzo ya musi ro ṱangana Vaisraele vha khou tou dzinginyisiwa nga vhathuphi vhavho vha ri hai vhewe dzhiani dzimbila kha dzi paululiwe na kha matheba maḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndi khou ri naho riṋe muṅwe na muṅwe zwino kereke yawe yo no vha muṱani wawe hezwinoni muṅwe na muṅwe o dzula hune a vha hone zwezwi ro balanganyiwa mudzimu u kha ḓivha mudzimu kha vhone kha vhe mudzimu na musi vhaṅwe vhathu vha siho mudzimu kha vhe mudzimu na musi vhafunzi vhavho vha siho vhone vha na connection na mudzimu Yesu Kristo o fa thandani ya tshipambano uri vhone vha kone u ḓisa nga vhoṱhe phanḓa ha mudzimu nṋe ndi khou ri vhone kha vha ḓo takala ri imbe luimbo lwa Tsioni ndi tshifhinga itshi tsho ri riṋe ri songo ḓi engage kha lugungulo lwa uri zwine ra vha khazwo zwi ḓo fhela lini ndi zwone zwi ḓo fhela mara zwi tshi fhela vhone vha ḓo vha vho kana mini kha nyimele ine ra vha khayo nṋe ndi khou ri khonani dzanga kha vha ḓo takala vha imbe luimbo lwa Tsioni luimbo lwa Tsioni vhone vha lu ḓivha luimbo lwa Tsioni lune vhone vha losha ngalo mudzimu vha lu ḓivha ndi sa tou amba vhaimbi fhedzi ndi tshi khou ri musi vhone vha henefho hune vha vha hone na riṋe ri nga ita contribution khulwane nga maanḓa kha thaidzo yo amaraho shango kha thaidzo yo ambaraho shango ri khou zwi vhona uri muphuresidennde vha khou ita mushumo wavho ende vha khou ita mushumo wavhuḓi nga maanḓa na vhathu vha no khou vha tika vha khou vhonala
masole vho ima nga milenzhe vha khou tikedza, mapholisa vho ima nga milenzhe vha khou tikedza, vha mutakalo na vhone a vha khou eḓela masiari na vhusiku vha khou tikedza uri tshiwo tshine ra vha khatsho ri swikelele hune ra tshi kunda. Zwino nṋe na vhone vhane ri na Tsioni hune ra takala hone, dakalo ḽavho ḽi ngafhi? Riṋe ri takala ri tshi losha mudzimu, ri tshi renda mudzimu, ri tshi rabela mudzimu. Na zwino na riṋe kha ri ite contribution yashu. Contribution ri ita nga u imba luimbo lwa Tsioni, ri sendela tsini na mudzimu, ra vhidzelela washu mudzimu. Eli musi ana vhaprofita vha Bali uri huwe mulilo, muṅwe na muṅwe o vha a tshi tea u vhidzelela wawe mudzimu uri ri vhone uri mudzimu ano ḓo ḓisa solution ndi ufhio. Nṋe ndi khou ri kha ri ḓo takala luimbo lwa Tsioni, kha ri faulule dzimbila dzashu, ri imbe lwa Tsioni, ri dzhene thabeloni, ri thuse muvhuso nga thabelo, ri vhidzelele washu mudzimu. Ende nṋe ndi khou tenda kha mudzimu washu. Mudzimu washu ndi mulilo u ḽaho. Ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga vha ḓibula zwivhi zwavho vha mbidzelela, nṋe ndi ḓo fhodza shango ḽavho. Zwino vhone vha vhoṱhe vha nga ḓivha vho no fhaheya dzimbila dzo no fhaheliwa. Tsho salaho ndi u gungula, tsho salaho ndi u isa mafhungo aḽa na aḽa ri tshi khou takadzana. Hupfhi Vhaisraele vhaṱhuphi vhavho vha ri vhewe idzo no ri imbela lwa Tsioni vha tshi khou ṱoḓa entertainment. Na riṋe ri songo vha ro dzula miṱani yashu ri tshi khou shuma u entertainana nga mafhungo aḽa na aḽa. Nṋe ndi khou ri kha ri humbule Tsioni uri na riṋe vho ri dzhene kha hendwa, na riṋe ri vha dzulapo, na riṋe ro fanelwa nga u dzhenisa tshanḓa kha dwadze heḽi ḽi ngafha ngafha. Nṋe na vhone ri dzhenisa tshanḓa nga thabelo, ri songo vha na ḓuvha ḽine ra ḽi pfukha ri songo vhidzelela wo mudzimu washu. Musi tshikepe tshi tshi khou ṱoḓowa nga ngomu lwanzheni, muṅwe na muṅwe o vha khou vhidzela mudzimu wawe. Vha Bali vha khou vhidzela vha Bali, uḽa u khou vhidzela uḽa uri ri khou ṱoḓa u thusiwa, murena kha ri thuse. Mara riṋe ngori tshikepe tshine ra vha khatsho naho tshi khou thenga riṋe ri na mudzimu khonani dzanga. Kha ri dzhie mudzimu washu ri songo vhuya ra muhangwa, ri songo vhuya ra dzhia dzimbila ra fhaheya ra ri nṋe ri ḓo imbani luimbo lwa Tsioni ri shangoni ḽa vhasili. Nṋe ndi ḓo rabela hani ndi ndoṱhe hayani, nṋe ndi ḓo rabela hani ndi ndoṱhe na muṱa wanga fhedzi. Kha musi vhone vha ri vhone vha khwine vha na muṱa, nṋe ndi tou vha mutendi a yeṱhe muṱani. Mara vha na fhethu havho hune vhone vha eḓela hone, vha na fhethu havho hune vhe henefho vha nga ita contribution. Ri songo tou dzula ra sedza ra fhaya dzimbila ra ri ri ḓo vusulusa zwezwo ri tshi vhuyelela Tsioni. Hai, nṋe ndi khou ri theba maḓuvha ḽa ṋamusi khonani dzanga kha ri faulule dzimbila dzashu. Hafha zwino ri faulula ra ita tshithu tshithihi. Hu na muṅwe ano ri nṋe ndi losha mudzimu ngo imbelela, well vha nga imbelela zwo luga, mara hu na vhane vha riṋe ri losha mudzimu ngo lidza. Tshifhinga tsho lidza a tshi tsheho, tshifhinga tsho DJ a tshi tsheho. Tsho salaho ndi tsha uri ri farane na riṋe ri lwevho, ri lwe na dwadze heḽinoni, ri vhe backup ya muvhuso washu, riṋe ri tshi khou vhidzelela. Nṋe ndi a tenda uri mudzimu a ṱaḓulu u ya pfha, ngauri uri vhathu vhanga nṋe ndi ḓo vha pfha nda ḓa nda fhodza shango ḽavho. Ndi zwa vhukuma kha vhutshilo hashu ri nga vha ri sathu ṱangana na nyimele ine ra vha khayo, mara nṋe nda ndi khou ri ndi tshone tshifhinga tshine ra nga kona u vhona u fhodza ha mudzimu a tshi ri ndi ḓo tsa nda fhodza shango ḽavho. Ndi riṋe vhane ra khou tea u vhidzelela uri shango ḽashu ḽi tshibve. Shango ḽashu a ḽi nga tshibvi
rine ro fhumula. Coronavirus a inga controlei rine ro fhumula. Ito da manda alita duro. Ito da mulilo, the consuming fire. Ito da malofha a murena wa Yesu Kristo. Zwa zwino rari kha tshifhinga cha Paseka cha musi Yesu a tshi khou vhambiwa. Malofha o tevhuwaho ndi one ane ra nga kona a vhidzelela uri kha khavare shango ḽoṱhe. Ende hezwinoni ri tshi rabela ri songo rabela ra vha bias, ra rabela South Africa fhedzi, ra rabela henefho hune rine ra dzula hone fhedzi. Thabelo yashu i funa u bva ya extenda ya swika na kha maṅwe mashango, ngauri thabelo a i xeli nḓila. Vhone vha nga pfha nga ndi zwiṱuku musi vhone vha tshi khou rabela vhari ri khou rabela Italy, ri khou rabela America, ri khou rabela gai na gai. Mara kha vha ri ndi vha vhudze uri thabelo yavho i na mushumo muhulwane nga maanḓa. Thabelo yavho i na mushumo. Nṋe ndi khou ri ri songo ṱungufhala ro dzula miṱani yashu, ri songo ṱungufhala ro dzula miḓini yashu na vhana vhashu. Kha ri vhe na khona ine raya ri tshi vhidzelaho mudzimu washu, mudzimu washu wa ḽiṱaḓulu ane avha bako ḽashu, ane avha tshedza tshashu. Nṋe ndi khou ri na riṋe sa vhatendi kha ri ime sa Estere we a organizer thabelo. Naho riṋe zwa zwino a ri koni uri ri tou ri khou organizer thabelo vhunga zwo ṱangana zwi si tsha konadzea. Mara Estere organizer thabelo. Thabelo ya rabeliwa a tshi dza lushaka lwa vhayuda. Zwo thoma kha musidzanyana we a vha tshi tou vha mubvannḓa, we arali ene muṋe o vha a khou humbula uri ene u nnyi kha musi no zwi ita o vha a si nga zwi iti. Mara nṋe ndi khou ri vhone vha muḓinḓa wa mudzimu, inwi ni muḓinḓa wa mudzimu, inwi ni ṅwana wa mudzimu, vhone vha ṅwana wa mudzimu. Ri nga kona u farana muyani, ra farana ra vha tshithu tshithihi, ra vhidzelela mudzimu washu uri ri khakhathini. Ngori arali ri khakhathini ra fhumula ri vha ri si khou kona u ima kha zwitende zwashu. Nṋe ndi khou ri khonani dzanga kha ri fhahulile dzimbila kha dzi fhahululiwe. Milamboni ya Babele Vhaisraele vho tou fhahea dzimbila. U fhahea ndi u vhea, ndi u vhea nga nḓila heiḽa ine vhone vha vha tshithu tshone vha si khou ṱoḓa u tshi shumisa zwenezwo. Vha fhahea vha tshi khou ḓivha uri a ri tshe na chance ngori a ri tsheho Yerusalema. Na riṋe ri songo dzhia dzi Bivhili ra fhahea, ri songo dzhia zwoṱhe ra fhahea, ri songo fhahea. Kha ri fhahulule, ri lwe nndwa. Nndwa riṋe ine ranga yashu yo leluwa nga maanḓa ngori ri lwa nga thabelo ri tshi khou vhidzelela. Ende zwo naka matheba maḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndi nga ri ndi dovha nda vha ṱuṱuwedza nda ri na vhone stay at home, stay safe. Kha vha vhe safe. Na vhone vha songo tenda u tshimbila hoṱhe, vha songo tenda u ita zwe hapfhi ri songo zwi ita. Zwine nṋe nda khou vha eletshedza zwone ndi zwa uri khonani yanga kha ri fhahulule dzimbila dzashu, ri takale, ri Tsioni ya vhone zwino yo no vha muḓini wavho. Ndi a zwi ḓivha zwo ri vhone vha ḓiphina ngo losha mudzimu wavho vha kerekeni yavho. Mara zwa zwino tshifhinga a tshi tsha tenda uri ri ḓo tou vhidzela mudzimu ri kerekeni dzashu. Nṋe ndi khou ri kha ri ite contribution khonani dzanga, kha ri takuwe vhona riṋe ri ime nga milenzhe. Ri songo tou ṱalela dzi ministers vha sa lali, ri songo tou ṱalela muphuresidennde vha sa lali, na riṋe ri tshipiḓa tsha uri coronavirus i kundiwe. Ende ri nga i kunda ngauri ra vha vhathu vhane vha fhahulula dzimbila, vha ri hedzi dzimbila riṋe ri ḓo dzi lidza naho ri siho Tsioni. Riṋe ri ḓo rabela naho ri siho kerekeni yo imaho nga uri. Henefha hune nṋe nda vha hone, henefha muṱani wanga ndi dzula na vhathu vhavhili, ndi dzula na vhathu vhararu, kana vhone vha khou tou dzula vha vhoṱhe, kana tshiṅwe tshifhinga vhone vha nga ḓivha vhane vha dzula navho vha sa ri tshithu nga mudzimu. Mara nṋe nda ndi khou ri khonani dzanga vhone vhane vha ḓivha Kristo na vhone vhane naho Kristo vha sa muḓivhi,
nṋe ndi khou ri kha ri fhahulule dzimbila dzashu iḓani u takala ni imbe luimbo lwa Tsioni. Luimbo lwa Tsioni kha luimbiwe dzinḓuni dzashu ri tshi khou lwa vhondwa ino khou lwiwa nga shango, ri songo to sedza ra ri zwi ḓo fhela lini, zwori lockdown i ḓo fhela lini. Ndi vhona u nga ri na muphuresidennde vha nga ḓivha vha na khwese ngauri vha tea u sedza uri ri tshi bvela nnḓa ri ḓovha ri kha ḓivha safe na. Mara hezwi i tshi fhela na nṋe vho kha ndivhe ndo ita contribution, ndo ḓivha uri nṋe ndo rabela na vhone kha vha rabele, na nṋe ndi ḓo rabela, na u ḽa vho kha rabele, na muṅwe vho kha rabele. Thabelo dzashu dzi tshi ṱangana dzi tshi gonya ṱaḓulu dzi a ritha vhone ya mudzimu, dzi a ritha tshilidzi tsha mudzimu. Mudzimu kha ri tonde, mudzimu a ri fhaṱutshedze. Ndo livhuwa kha ri rabele. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha, mudzimu washu u fhaṱutshedzwa fhungo kheḽo murena ḽo dzhena dzimbiluni dza vhathu. Mudzimu a ḽi ṱaḓulu nṋe ndi khou tenda uri ri ḓo takala ra imba dza Tsioni, ra fhaula dzimbila dzashu, ra ita mushumo une vhone vho vha khou tama riṋe ri tshi shuma sa vhana vha mudzimu, uri na ngoho heḽinoni ḽifhasi line ḽa khou teta, line ḽa khou dziḓa, line ḽi upside down, nṋe ndi khou tenda uri vhone vha tsa Yehova vha nga kona u ḽi vhuyedzedza ḽa dzula nga nḓila ine ḽa tea u dzula ngayo. Hone zwihulwane ri tshi ri muphuresidennde washu ri ya murabelela uri avhe na maanḓa, avhe na nungo, vha mufarise uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha tshi plana vha planelwa khwine nga dzina ḽa maanḓa ḽa Yesu Kristo. Amen.